Ima na mapema zaidi kwenye naingilia kidogo. Hale ni hamwe ndo asera ni na haha ni hale tugicoka tucerie na Isoria, tugicoka ho ino nayo ni ya kiri, ino nayo ri, ino ni ya kiri ne eri kaundu kakau ona arafu ri eri hau ri ni undu wa kuhota kuedit tutigano mwena na bugin. So ni ile design naenda kama nimechukua ni kushow hata si kutel. I can show even more bila hata kutel. So ba huku niko najua iko. Haya, tume. Rore dero re. Siwache si tukimbie pale. Alafu tu ngenda tumenya ni aje. Babonga mtu mwingine hata mimi nisikia hapa hivi. Tukuriganira ko. Ama umeenda shughuli? Unaonaje? Naweza tu pata na maisa ya jioni. Ukireka tuchangamke kutana tukare. Neema. Tukama. Haya. Tuni hai maji ke maria. Anaenda. Sawa. Ndio arere. Haya. Wewe mwirorerire. Tukira. Wewe mwirorerire. Fanye nini? Kuja set bagi kia kate. Juu ndio watarukia niwaambia hii tunaibebanga hivi. Kama nitahando. Kulikuwa na raia wengine walikuwa wanatembea huko, wale wenye wanakujanga kikundi. Jana karibu jana. Huku nyuma. Ni sharia ndio zimebadilika. The moment imewekwa hapa. Tutaambiwa wapi? Sasa si kukaribisha watu. Hata ukiona kuna mchanga watu. Wewe wapi sio huko chini. Sasa hata kama ni wewe. Madiba. Watu wanapita horo.
Sasa unajua hata sisi tunasikia vibaya. Tukaweka kibao ndio tuonyeshe watu. Strictly side hii ndio hatutaki wao. Unaona? Wale ukisema wana. Kuja unajua wanataka kufika kwa kweli. Anapita wapi? Wewe nani? Unaona vile tunaitwa vizuri. Hiyo moja. Watu wameshikana si ati nini ndio ya kwanza. Lakini kama watu hawastahili kupitia hapa, kuwekwa ilani ambayo inaonekana na kila mtu yeyote anapita. Beginning with this one kupitia. All of them washika wao kama all of them shika wao sasa weke hapa. Hiyo complaint tunaiandika kama mimi kama mimi mimi na rafiki yangu anaishi complaint official madam kwani kuna naona ukiishi hapa with the commandant of the navy umekuja na huyu mzee ndio hata tunajua we are launching an official complaint imbao naendaka niko bunge kutengeneza sheria. Na hii sheria kutengeneza tunastahili mwiroreri wakwa ndakunyita ugeni o ringi na ndakugeithia. Karibu muno thiini wa channel ino itagwo Serio ni Ndiritu na ndina murata umwe wakwa haha ni egukimugeithia muregero riritu itagwo Spencer Mjas no ni follow hara YouTube Spencer Mjas uguo ndakiuga na umuuthi ti mwena uyu wa Limuru turenda kumurehera maundu matiganite uguo mukorwo hamwe na ithuĩ riu twi haha reri na ukikirora thutha ni urakiona thutha witu kwina thigari nicio tugugietagirira kwa ihinda ria hakuhi oro ithaa rimwe makirikia wira wao riu magituhe escort tugithie haria kimungu-ini kimwe ki mwena uyu wa reri kimungu kia nduma kana kimungu kiria gikuru muno thiini wa Kenya kia hindi ya muthungu na reke iteguteanga mahinda reke ngarure kamera yakwa nigetha ngorwo ngikimuonia uria gugiikaire. Mwiroreri ni ugukiona ino ni Limuru haha ni haria farmers na uyu ni mucii umwe ukoragwo wi muthaka muno haha muno ni ugukiona kanda cia nduthi ona ngari ikigera haha na guku reri gaha turagera mwiroreri wakwa ti kundu gwitikirie oguo we ungigikorwo wi matura-ini kana ugigibatara kugera guku thiini wa reri ino ndukaeke ihitia ria kugera haha reri-ini tondu ni ukunyitwo ni maabithaa a borithi ni gugikorwo ukimona o kuria kuraihu acio na mena station tuceere kao haria oguo we wagikorwo ukigera guku ni gukorwo kiuna watho na ni gukiona ino ni nyumba imwe nguru ya nguru ngenda kuruta meaning ya ati ici ni nyumba cia miaka ya tene haha ni gicukiro kia ngari kia mugithi na mwiroreri handu haha ta uria urahona andu ni mokaga ni kuri mugithi ukuaga andu na muthenya umwe ni ngwihariria ndi mu surprise na ni ngumu surprise na thabari ngikuo ni mugithi njoe thabari njohe no ni ugithiaga Kisumu ni uthiaga Nakuru ugagithie ni uthiaga nginya Nairobi ngerwo mathaa makoragwo ni thaa 11 cia rucini na ugagicoka thaa 2 cia utuku uguo muthenya umwe ndugaikare haraihu ni ngukorwo ngigeria gugika video ya muthemba ta ucio na hani kuona mwiroreri hena kibao kimwe kiandikitwo ritwa Limuru na mwiroreri wakwa kundu guku ngagigutariria ni kundu kuhoreru no gutikihoreire oguo wakigua guku ni kurutitwo mukana wa andu gukorwo makigera reri-ini ino na reri ino igagikorwo itigiirwo mugithi ukiona aria ni athuri magithaka gwiciria ni draft muthako uria witagwo draft na tuguthie na bara ino ona kuria iguru ndikioi kana riua ni riguthie kamwiroreri wakwa ukione ati ona kuria gukuraga macani
mwena uria wa Limuru no nĩ ũgĩgĩcoka na njĩra ĩtagwo Tarabana. Kũrĩa nakuo ũrona kũrĩa igũrũ irĩma-inĩ, kũrĩa nĩ mũciĩ wa farmers, itũra rĩa farmers, itũra rĩa Karaji Misiri, na nĩ gũgĩkoragwo kũrĩ na aikari aingĩ mũno o ta ũrĩa wona. Aikari a gũkũ nĩ matukanĩte aikari ingĩkiuga aikari a Kenya ngũrani magagĩtukana na magĩikaraga orona ũrũmwe kũndũ kũrĩa. Ũguo gũkũ Limuru nĩ ũgũkĩona Limuru nĩ kĩũĩkaine mũno nĩ ũndũ wa indo ciĩtagwo bunda ta ĩno haha ĩgũkĩongithagia kana gayo, na ona nĩ ũgũkĩona bunda ingĩ haha. Ũguo Limuru nĩ mũciĩ ũmwe mwega, mũciĩ wa mwanya, na ũyũ nĩ ũgũkĩona bunda ta gaka gagĩgĩtũhatũha kaũndũ o ta kau. Mwĩroreri, haha ndĩ ũraihu haha na harĩa tũrathiĩ mwĩroreri wakwa, tũĩ ũraihu wa kilomita 4 ũguo hihi ngĩciria kũringana na mwĩcirĩrie wakwa, na kĩbaũ ta gĩkĩ gwĩciria nĩ ũgũkĩona nĩ kĩbaũ gĩkĩrĩ na maandĩko ma Limuru. Gĩkĩ ũgakĩona nĩ kiugo L, nĩ gũkĩona ũguo na njĩra ta ĩyo, na gĩbaũ gĩkĩ mwĩroreri nĩ gũkĩona nĩ kĩgumĩte. Ũguo ndĩrakuonia ũhoro wĩna rũgano rwa history. Ũyũ ti ũndũ wokaira, nĩkĩo wĩiguaga mũndũ akiuga kana andũ makiuga, na nĩ ũgũkĩona gũkũ gũkĩrĩ ona nyũmba cia aikari angĩ, na icio ngona ta irahĩa nĩ riũa mwĩroreri wakwa. Nĩ ũgũkĩona ici nĩ cuma cia reri igĩcenjetio, nacio nyũmba ici ngũgĩciria nĩ cia aikari arĩa marĩ aruti a wĩra a reri. Ngũgĩciria ndirĩ na ũma wa ũhoro ũcio, na nĩkĩo wĩiguaga mũndũ akwĩra atĩ we ndanoka na reri. Ũguo reke tũbuate reri ĩno tuone kũrĩa yoka nginya gũkũ Limuru yoimĩte kana harĩa ĩgereire. Nyitanĩra na ithuĩ, thiĩ na mbere na kũ like, o comment, o subscribe, na mwĩroreri wakwa tugakiuga nĩ ngatho cia mwanya mũno. Hata huyo kijana ni kama walikuwa wamengoja. Yeah. Sisi wengine tupite. Walikuwa wametuma. Hey kosi. Nenda kuja kesho. Wacha kuja kesho. Hapana, hata sasa hivi jioni tukirudi. Sisi hatuwezi kufanya kazi yenyewe. Na hiyo ndio job yenye umeandikiwa ufanye. Ni heri ufanye sana, ni promotiwe. Yeah. Kuliko nikaage hata watu wasemage huku hata ifanyi kazi. Hata hatujaiona. Lakini relations zingine ya raia na maafisa kidogo sijui ni nini iliharibia. Unajua ile wale watu kuna watu hata wakubwa sana pale wamewahi kuja. Yeah. Mtu anakaa hapo chini. Yeah. Mnamueleza, alafu anasema ofisa anaweza ongea kitu. Yeah. Mwambia ongea ni rafiki yako. Yeah. Anajisema so. Yeah. Na poleni sijawahi jua kama iko hivi na hivi. Yeah. Lakini kwa sababu mimi na ofisi huko tu. Na nimeona venye yeah. Waende waifanye officially. Waende waweke waseme watu wanashikangwa hakuna sign post nzuri. Waambiwe tengenezeni hiyo sign mpya. Si hata sisi wanakuwa wametusaidia. Wamewarahisishia job. Utumie sauti kubwa ndio usikie. Unaenda wapi hapo hakuna njia. Kama kuna sign hata ni muhimu. Ujifanye kipofu sasa hata. Lakini hata hiyo sign mbaya. Inawekwa usiku hii majamaa wanang'oa. Wanaenda kupima pesa. Kwa sababu ikiwekwa ya chuma inapimwa sasa. Ikiwekwa ya mti inaenda tena inachomwa. Lakini sasa ubaya wa kuna watu hawa viongozi wenye
unaona ukua kuna namaanisha aje yani ni ile ku intimidate sasa ku test kama hujui kazi yako lakini nayo unajua una set farm unawaambia hata complain nipeleka mimi siogopagi ile itakuwa ni sawa. Juzi nimetoka Garissa nimefanya popote kuna mahali hujafanyia sema mimi niende hata na leo uko tu sawa. Nyumba yangu sina sofa set ya vitu mingi unaenda tu vile huko Sisi tumefanya operation area from the last 10 years. Sasa mtu anaandisha. Lakini tena unajua pia hata hiyo transfer inakuwa mzuri kwa sababu inaondoa hiyo boredom. Unaenda mahali nyingine unapata new challenge. Alafu sasa ndio nakwambia hawa watu wako kwa hizi tu viti kuna wenye wanaudhi sana juu nikaa wanaona ni kama maafisa ni kama hawana ile job yao yenye inafaa. Hata hiyo serikali yenye anasema itaenda kumgeuka kwa sababu ndio imeleta rangi ya UDA pale. Mbona hawajaleta rangi nyingine? Ofisi ilikuwa saidi ile. Hata watu wakisema imepita vibaya. Hao wenye wameingia wakasema ofisi tunataka ikuwe wapi? Bendera zirudishwe saidi hii na watu wasiwe wana hata wananiambia kazi yako ni kutuita. Kwani kwanza huyo jamaa kwanza ndio wako na kifua. Kama ningewatolea pingu hivi niwaambie ninawakamata. Hata huyo jamaa nimwambia kae hapo sana. Resist. Tunakaa tunajuana majina na kuelezea na wewe unanielezea. Mnajitambulisha. Hata kama ni mdosi wewe fai kuja kuelezea. Huko juu ya sheria. Tulia, sikiza, unaelewa. Hizi viti kidogo inapeaga watu joto sana. Wanawake kwanza kudili nao ni ngumu. Unasikia vile alikuwa akipayuka. Erikwe sasa ni tena hajakukaribia na kuambia kibali. Weka bagi hapo. Nako mbali. Toa pesa na kutishia na panga. Wacha mimi nichukue mawe. Nachukua mawe na waambia hata wewe ni karibu. Sikia Mungu akikuja na gurumisha ya kichwa kama ile ya Guoya. Anatii. Ndio. Unagurumisha moja alafu nyingine. Unajua moja ni huwa anaencourage. Ukiendaga. Na ile mkali wanaume. Unaona mtu kama hajakushika anawea. Kama unakuja hivi unamuona ndio ule. Unaona mko watatu wanaume wawili. Alafu mkikaribiana hivi wanawaambia mbeni hapo. Jamaa mabisi, mapanga mabisi. Na mjakaribiana bado kuna distance. Geuka pole pole, chukua mawe, kimbia. Ukiona distance anaendelea kukava mzuri. Unasimama unampiga sasa juu kia ni tatu za kupigana kwanza uapproach wa mtu chomoke mbio ama umnyoroshe. Hiyo ndio solution. Mimi nyumbani ni Thika. Iko mahali majamaa walikuwa wamezoea kufanyia watu. Sasa na hiyo mavisu. Na si Kiandutu huko. Hiyo ile yake sasa nyumbani ni Kiganjo. Unaona hiyo kaji yake ya ng'ombe pale. Hao walikuwa na tutime bwana. Sasa hiyo nilikuwa kwa college. Unaenda mguu sio sasa ile pesa umepewa na mzazi. Unataka kusave ya chakula unaona ni heri nikakule huko. Nirudi mguu na niende. Uko tu umesave kuliko niende huko mastudio wale wengine wakihabu rangi. Wewe unajiangalia. Sasa alafu ukirudi. Mimi kabaga haikosi mawe. Haikosi jora. Sasa siku moja umejipanga. Majamaa wawili wamenikuchia sasa. Wamenichomolea hiyo visu kama ya viazi. Mimi naye naona wanaume hii huru bado tumesema hatutaki kwa reli. Na mwingine tumekamata na huru hata wewe Steve, wathira we. Ndoretigira. Ni.
Mwiroreri wakwa riu ni ukiru-ini uyu niguo tugukinyaga na gutire undu ta nganja ndakurehe kundu aingi aitu matingiyumia magie na ucamba wa gwikinyia ona ithuĩ ti gukiuga turi na ucamba ucio no ni ati muthenya wa umuthi ni twakinya haha kimungu-ini giki kia Buxton channel gitagwo Buxton tunnel kana kimungu giki kia nduma uria gukiko ukiona na kimungu giki kiokire hindi ya muthungu na mwiroreri wakwa guku ndina gikinya ndi wiki thutha kwina tumaundu turagithie na mbere hau ni ati reri ino kana handu haha ni hagikoragwo heri ugwati munene muno ugwati wa ageni aria magiukaga gucera na handu haha mwiroreri wakwa ni hakinyaga ni andu makoima mabururi ngurani ngurani ugagikinya ona ni atari akuma murimo magekinyia no handu haha ni hetigire muno tondu handu haha ni aingi manonera uru airitu makanyitwo kia hinya handu haha ona ningi andu thimu ciao kamera ciao na indo ciao cia wira igathie o uguo riu ugibanga thabari guku tutinoka turi iki ni hari kampu ikoragwo haria reri mwena wa Limuru ta uria gukorwo ngikuonia mwiroreri wakwa na kampu-ini iria mwiroreri wakwa niho mundu agiraga escort haria afitha a ugitiri ni manyitanagira na atari na magagituika a gukuhe escort o nginya handu haha riu itegute mahinda mwiroreri wakwa ni gukigua uria hakirite na ni gukiona ona thingo-ini ici kuri na maandiko ta maya ino ngona tari namba 8 ino igakiandikwo W na maundu mangi itangikihota gukorwo ngiona ni undu wa gutu uria ugikurireire na mwiroreri wakwa kimungu giki ti hindi gioka kimungu giki kina miaka ngugutarira miaka 8 kina miaka 70 mwiroreri wakwa na 6 itikia kana urege guku no ngakirigwo tondu ni gukiona maya ni mahiga na ona ruru ni ruthingo rungi rwa mahiga na mwiroreri wakwa ngagienda gwitikia ni andu aingi muno matuikire a guthinika makirutira wira kundu guku bao ici mwiroreri wakwa ona ngirora bao ici ni bao cigituikite cia kuguma ni undu wa mahinda bao igagibutha na ni gukiona ici ni iria cietagwo boru na ruthiomi ruru rwitu rwa gikuyu riu ndigugitinda ngithie na ribathi igakihingwo ona nyuma hakuhi gukihingwo ni cuma ya mwiroreri wakwa uguo ni ngwenda kwigarura ngigie na gugutariria uria kuragikara thutha wakwa ni gukiona mwiroreri wakwa kwina tumaundu turagithie na mbere acio ni andu magikorwo me mwena uyu mugaru na watho kana matari na rutha kana gukimenyithia afitha aya riu ndenda ngarure kamera ino yakwa mwiroreri nguonie uria uthaka wa handu haha ukihana tondu ni ngioi mwiroreri wakwa no uremwo ni gwikinyia ni njui guku no wage kahinda ga gukinya no thiini wa serio ni ndiritu tugagituikaniria nigetha tukurehere maundu maya nginya oro haria uri ni ngatho cia mwanya mwiroreri wakwa tuika wa kunyitanira na ithui thiini wa channel ino ni tukure na ngaiga ni ngatho cia mwanya muno ni unyitiriri waku uria ututeithĩtie tituhu na ni ngatho cia mwanya muno mwiroreri tutegute mahinda reke tugikorwo tugitonya thiini wa Buxton channel ino na ni gukirora uraihu ti wa hakuhi na mwiroreri wakwa ndirenda tuthie nginya o haria urona kamweneni kana utheri tutuikanie mwiroreri wakwa tuone kana ni tukugia ngoro ya ucamba ya gutonya tutegute mahinda mwiroreri wakwa
nĩ twagĩtonya thĩinĩ wa kimungu gĩkĩ kĩa bagi kana kimungu kĩa Buxton tunnel. Mwĩroreri wakwa gĩikare o hau, ndũgaikare haraihu, nĩ ũgũkĩona ngĩihũrĩtie ndĩrĩ o wũike, na mwĩroreri ngakiuga ngagĩkũnyita ũgeni na ngoiga korwo no wone mahiga maya mwĩroreri, mahiga maya kana rũthingo rũrũ mwĩroreri wakwa nĩ rwa kwenjwo. Ũyũ nĩ hinya wa moko ma andũ, ciana cia atumia ikĩhũthĩka kũruta wĩra ũyũ, itakĩũĩ kana nĩ marĩhagwo mwĩroreri wakwa, no history ĩgakĩreka tũgĩe na gũkĩ-enjoy itũra rĩrĩ. Mwĩroreri wakwa, reke tũkĩnyitanĩre, gĩkĩ nĩ kimungu kĩa nduma ndumanu, ona gũtuĩka nĩ ũkuona kamweneni harĩa mũthia, na reke tũtanathiĩ mũno mwĩroreri tuonekana nĩ tũgũkĩona ũtheri. Barabara cia gũkũ mwena, mũgithi hihi ũngĩtua gũtuĩkanĩria nĩ njaramu, tondũ kimungu gĩkĩ kĩrĩ na wariĩ gũkũ thingo-inĩ, no mũkana ũrĩa ingĩruta nĩ atĩ mwĩroreri wakwa ndũkanakinye gũkũ wĩ wiki.